Assalamu alaikum Көкбөрү ормандары, ат сүйүүчүлөр, булак сүйүүчүлөр, ассаламу алейкум барыңарга. Бүгүн мынакей дагы Лейле булакка келдик, Кудай буйрса. Аттары келип атат, мыкты аттар. Буйрса булак жакшы болгудай. Assalamu alaikum. Qanday? Bulaqqa keldinglar. Bu qaysilat? Bu mer degan. Bu mer. Yaxshi, bu paradazı qanday? Ya. Ber şunu? Ber şunu. Shunday parada bor da. Bu qayerdan? Yevropadan keladi bular. Yaxshi. Boyi qancha? Qanday biz bulaqlarga qanday ekan? Yaxshilarga galana. Bulaq sevdi. Yıldamdığıça? Qapı mesela. Besine qarab. Tekege qanday? Or bo'lib qolmayib? Yaxshilab yugurib o'tadi. Shunda atlar ekan. Orada. Maki. Maki tuş taraftan geliyor atlar. Assalamu alaikum sizler. Maki dağın. Hatta bir çoğun at geldi. Ay canım var. Bu atlar жүгүрөбү жигиттер бүгүн? Машалла. Жакшы. Маке дагы бир. Ассаламу алейкум балбан. Бул каяктын аты? Бүгүн ат ойнойт буйрса. Ким чабат бул атты? Я. Өзүң чабасыңбы? Жақшы. Игілік. Мынаке мықтат екен бұйырса. Жетінен келіп атат аттар. Мына мойерле да мықтат келіп бұйырса. Ассаламу алейкум балдар. Алейкум ассалам. Ат қандай бұл? Қандай ат? Не деген ат бұл ат? Хан деген. Жақшы. Бүгін ойнайды екен да бұйырса. Игілік, машалла. Мынаке достар. Аттар жетінен келіп. Мықтаттар. Яқты кәрім ажы. Assalamu alaikum жігіттер. Мынаке дагы мират. Біз ойнай тұрған бұйырса. Бұйырса балдар. Машалла даярда отыр. Assalamu alaikum жігіттер. Мынаке аттар даярда отыр. Makke dostlar, atlar geliyor başladı çetine. Bu yakta da atlar düşerek can atlar geldi. Can var. Bundaki atlar da mıhtılar geliyor başladı. Aman assalamu alaikum. Ben soğuklar жақсы. Құдайға шүкір. Өзінде шақырып чай берем ғой. Assalamu alaikum. Çaydı, Kuday buyursa içeriz var. Aman bulatların qanchası çabat bugün? Keşetin çavalar. Var he? Buyursa. Жақшы. Canım var he.
Bu yerde atı çıkıp kalgan atlardan kaç atlar var aman? Absent var be. Absent anan durum. Ha, komanda oynagan o. Absent oynagan, bul da oynagan ha. Ha, yaxşı. Bul жерде at qayсы at? Men özümdeki жаңа. Жаң чабыл атабы? Yok emege. Komandaga çavul elek da. Ha. Canavarlar. Canavar. Қазанның аттары мондай улақтарға чапқанда бұзылбайбы аман? Dedi. Hem bayağı dedi şalalap çalıyorsa buzulup başı mümkün. Ha. Kutu get başı mümkün. Ha. Anam dedi ne diyet yaptı öyle. Havaylap bığı menen ha? Takırıyor mısta öyle çağ öyle. Ha. Hey. Tatlama ne? Çok. Ağız atma ayı cevap alıp ayırdı. Vallahi. Sen kimsin? Ya absent da. Absent. Absent canavar. Gelecek komandasının adı. Ortalıkta kaçsa ama ne? Maçal ondan nasıl çorap? Ne o gün ki? Burası da burumda. Çü canavar. Çü. Ha canavar. Tavuğu жақшы аман. Абсент достор келе. Қандай болады даяқ? Жақсы. Аттарды қамдап. О, аттарды қамдап. Бұл қайсы ат? Не деген ат? Bu dollar деген. Жануар. Бүгін ойын көрсеткен да бұйырса. Бұйырса ақырға ашылып істейді. Бұға чейінгі ойындары қандай болды? Бұл отқан, қашта отқанбыз. Өзің чап атасың? Жақсы. Доллар. Ben işengeni çağında azmıştım. Бай бұйырса. Бүгін көресіз деймін. Dolar деген. Ташла. Götür. Götürçü özün jarağıdaysın. Mına kel. 8. klassın okuçusu. 50 kilogram torpaqты götürüp atat. Tekeni. Torpaq emas, teken. Ay malades, jaraysın. Götür koy. Hayt. Malades. Yakta başka bir iki. Böyle götürünce. Oho, жерге дейін дейді ғой. Ay, ona gel. Vay!
Көтөр. Götürdü. Ay. Şu oldu. Hadi ana. Tat. Tarcı git. Üçe karmam kaldı şu çaktan. Çık. Torunun öldüre torunu. Çık. Hareket sonuku. Haydi. Kötü takım havası lek. Ay. Talaş gel. Alıp gitti. Talaş. Hadi öyle jigitler davay. Hadi. Bak şurada gel. Taşa. Kötü otur. Kötü varma otur. Ay. Götürdü. Devletme. Çık. Karma otur. Yok götürdü. Düşürüp ulaqda. Götürdü. Çık. Ay ya, düşüp kaldı. Mına kızık. Ay jigit. Çık. Götürdü de yavuştu. Çık. Ay yata çık. Oh, молодец, götür otur. Çık. Ay gitti. Aldı aman götür. Çık. Götür. Жер тоңуда музыка. Ойлағыза бол бойды. Ойлаш керек. Ойлаш керек. Жануар мықты екен. Топты жарып атат, мықтат екен. Kulak. 50 kilogram var mı jigitler? Kulak. Oldu. Toptaş cemaati. Akabegin kulak. Aksen. Бұл арғымақ келешек командасын чабыл чарғымағы.
Акцент бүгін менің қолымда Құдай бұйырса. 6 минуттар тағыз уақытта.